Ne, anya ta imulmulam, Danilo. Kita man yung damagang pailaang manang. Ha? Nagadumot anyog daytan. Weng, tapno agserbimot lang alad dito'y nagbidangan ti dagata, manang. Ha? Aguray ka. Apay akas lanayalis ti muhon ijay puun ti bayabas. Dimenden samot dito'y ayan ko, Danilo. Ne, unay matikas na pa nagkit-kitang kanya akon, manang Maya. Pagbalinimot nga agum ako ni titaga. Naisaan mo't akas ta? Mas daawak laeng. Kat anyat amom ngay, no pinagaangawan da nga inyalis. Awan tinangkuti dita, manang. Awan mo't umay dito'y. Tadadag iti aso bantay ko. Kasla na yakar mo ngamin manen. Manin nga. Anyat kahit mo asawain. Kanayon amayakar day ta amuhong. Imahinasyon mo lang day ta, manang. Pasit siguron ti panagbakit mo day ta. Kumapoy ti memoryam. Iso adimon malagip ti ayan day ta amuhon. Di ta talaga ti ayan na. Saan nga imakar? Ha? Ay, wan nga ta Ila akong kidi day talotay, manang tagatangak. Ha? Kat pagyanak ngayon no ilakok ti dagak kabagis. Kit iba timla dyan nagtuunan ti balay mo, amanak. At dala pagyanam, mayating. Aw mo ilat mang tawid. Tabakit kamot abalasang. Ngam siya ngay. At daanak ko apatawidak. Kit nay, kurang ti patawid ko. Kat noan niya ti adda maipatawid mo akat anusan da. Pagbabasitan da kabagay. Kunak man no dito'y tayan ti buddang ti dagayo kan ni Auntie Maya, tatang. Ide, ngam ita sa anayin. Anya? Ay, sa dino nga ron ngay tayan ti husto a buddang. Ditoy, ngam saan pa a final data? Ha? Ti amok nga ron kit ijay pa'y din. Nalawlawa ti kukwak ngam nantiyaw. Agad kitaan nyo tatang tanay. Amangan no nalawlawang agpay so ti kukwayaw. Amangan no basbasit lang ka ni Auntie. Tawam mo't anak ka nasawa na. Ngun nga raw, no kaya't nakit di pa'y akit ila ako ng tidagana ta hulugak. Ako, damagan nyo kan kuha na tatang. Ang pagnaadanan nga nyo ilakunan. Ikit mangibati iti basit Ibati na dyan nagtuunan ti balay na. Rumbang laan nalawlawa ti dagayo ata danak yo. Tapno damot ipatawid yo kada kami, tatang. Day tangarot ti pampanunuta kanak ko. Ngam di kay madanagan. Tay aywag na antiyaw. Tay ilako na itinalaka ti dagana. Uray hulugak no kayat na. Malangarod tatang. Ngam na di yo kumaliplipatan na siyak ti inauna nga anak yo. Isa rumbang laan nalawlawan to titawidag adagang. Naimbag nga orasyon, ante. Anyat si Dayo? Nangan kayon? Nay, si kamot gayam, Lirio Barok. Jakpay nangan, urayak amalin ay jayin na poy. Agluto akto no madamdama iti dilis asidaak. Di kay agluto iti si Dayo, ante. Nangyagak iti si Danyo. Prito nga ikan. Kantorta sa bunganay. Ay nagimasan. Ibatik dito lang misaanan, ante. Mala, taibalis ko biit, Lirio. Saanan? Tagdiretso ako niti trabaho, kante. Indagas ko lata si Danyo. Ay naagyaman Barok nakasingsingpot ka kanyak. Si kalat ka anak kak anasingpot kanyak. Gaputa na singput kayo mo't kada kami, ante. Mala, mabana ko, ante. Mangan kayo ton. Wan, Lirio, agyaman manan. Nakasingsingpot at talaga day tanga anak ni kabagis ko a Danilo. Kadagiti talo nga anak ni Danilo. Ni Lirio ti kasingputan. Iso tinaasidagon ay kanyak. Banag apakaragsakak launay. Siyak ti buridak. Iso arumbang la asyak ti kaadwan iti tawid, tatang. Ni, apay ngay akasta. Siyak tasyak ti inauna miya. Buridak ti rumbang akaadwan iti tawid. Saan nga inauna, manang? Inaunakit di kasta ti patakaran no may papanititawid. Ala, di kay agrikyaran, Brenda, Mia. Sana lay tataw-tawid ti pagap-apaan nyo. Si bibiyagak pa lang, ng pagap-apaan yun day tabanag.
Urayin nyo pa'y amatayak. Sayo alain titawid yaw. Saan mimat ngal almanan, tatang? Ipalpalagip milaang. Nangruna kanyak, tasyak tinauna. Siyak kumati kaadwan ititawid to. Siyak tasyak ti burido. Anyat pagsinsin nung bata nyo aya, manang Brenda, Mia. Dayta amiya Ibagbaga na kay din nga isukan no ti kaadwan ititawidon. Siyak tasyak tinauna. Mala, tapnawan ni Riri. Pagpapadaan ni tatang ti ited na atawid tayong anak na. Saan mabalin siyak ti kaadwan. Siyak apaya si kangay. Husto daytan kunakmat. Di kay lagbayin. Di pala na ipaima kada kayo dagit atawid. Ngam pag-apaan yun. Maturog kayo gitin. Rabiin. Manang, katanga kong talon mo. Uray, tadi mo matlama si kasaw. Ha? Kat no ipatpatalon ko dayjay iti kasinsinta. Siya akong timang talon, manang. Kabsat nakmay. Siyak tikang runa na apang ipatalunam iti dayjay. Wen, gamjak ila ko dayjay, Danilo. Sino ko matimang tawid taw? Kat awan mo't anak mo. Ang mga no almanin to ti sabalin ton matay kan manang. Saan? Jak ipalubos ang mapasamak dayta. Kanyat maramidam ngay no natay kan taon. Kat, jay talon mo ngay. Adamot taltalunam. Kaasimot jay kasinsinta. Awan sabali apakitalunan na. Basta sublata kung atalunan da dya manang. Sa nabalay, tagbingay tamot iti maapit. Kasaritak to pa'y nga rod ni Insan Pidong. Narigat mat no basta sublatom latan. Ne, apay anay dindin manin to'y mohon dito'y. Nagadayo mo ti ayan nan. Ije mo't abanda ti amok nga ayan da ito ide. Baybay amon no di tati ayan na. Day tati final. Kamali siguro ididamo. Inyakar samot manin ni tatang. Isublik da ito'y. Ay saan? Di tangarod dayan na. Ikadamki din. Saan mo't adito ti ayan da ito ya? Di tangarod. Di kakit agyaman talumawat itawidam to kin ni tatang. Madi, tagsasaor miya. Kasimot na antimaya Gaputan na singpot kung sana matagtagari. Kastantar aramidan nyo. Or aramidin nyo nga. Apay, anyat madi nga inararamid mi aya katawan mo. Saan tayo kumaagundawayan ti ginasingpot ni ante? Kasimot. Uray tawan asawa kan anak na. Bagi na laang ti pampanunutan na. Oray pay. Noan niya ti para kin ni tatang. Isulang Di tayo almanin ti saan tayo ako kwa, Mia. Kasanungay manang. Nakapanunot kan? Ila ko mon jay dagam kanyak. Uray inutag kabayadan. Saan ka bagis? Jak ila ko. Kahit numatay kan, di sayang. Awan mang tawid. Basta jak ila ko kabagis. Iso apasensyakan. Talunag nga rudain. Paraspasak no bigatan. Nakisarita ni Insan Taapidong. Lumabalin. Uray ilas na itan atalunan. Tasublatem to kano inton umay atawan. Ay sana. Sakti priority manang. Takabsat na. Basta sublata kon. Tanakasaganan ti imulak. Nangina ti bagas ita. Iso amulaak iti pagay. Kasaritam tong arod ni Pidong. Saanin? Apay sino dito apidong aya? Dagana aya, tabasapol pa'y lakasarita. Basta trabaho kong day jay manang. Sa nabalay, tagbingay tanto iti maapit. Sikat timang talon iti sinublat ko at talon ni Antem Leriaw. Amo yumot nga da trabaho tatang. Ken maysa. Apay ngamin ang sinublat nyo no saan yumot gayam amasango at trabahoan. Masangok, basta dakadwak. Tulungan na ka. At dapat trabaho tatang. Lipasan mi pa'y balay nga aramidan mi. Ala, takamin ka ni Mia ti katulungan niyo amang trabaho iti dayjay tatang. Uray tawang mo trabaho mi kini Mia. Ha? Malagarod. Naimbag kayo pa'y tamuda katulungan. Yung talalaki akabsat yaw. Awan pakibiyangan na. Sana kasta tatang? Ay di ka nagsaw. Pudnumit nga may nga awan pakibiyangam. Kontrabida ka pa'y nulat duma. Ngam sa dino ayat ti talagang ayan day amuhon ande.
Nadlaw kumot daytan, Lirio. Ngamjak la nagtagtagari. Amok asaan nga ijay ti sigod nga ayan na. Naidendен iti ayan nyo. Un nga ron. Asino ngay nga tatin ang idandan? Ni tatang samit. Paiman tayo sublik to iti sigod nga ayan nante. Ala, baybay amon ka anakan. Amangan no umanay tumanen apangapaan jay amamken kadaytan. Kas jay nan, awan problema kanya. Jak kayat tikas diyang style ni tatang ante. Uray dagiti kakabsat ko. Imala da iti ugali tamak. Adag agum da iti daga. Pagapaan da pa'y kiti titawidin danto adaga. Ti kayat da, adaw kadakwada. Sa bali nga rod ti ugali dagi jay akakabsat mo. Di da pa'y pumansin no daduma no masabsabat ko ida di takalsada. Ala, siya kung tagkit daw iti pasensya kada kayo ante. Numatubngar ti mading aramid da, umihingar damat. Umdasla pangapapaan da kada tao. Di da kayat ti makurektar ante. Ala, bay amon Naimbag pa'y ka tanasingput ka, Lirio. Itultuloy mo ti panagsingsingput mo, Barok. Taday tanto ti mangitundaken ka itinapintas a masakbayam kaanak. Ante, manulat tawanan tinabatbati a panagbiagyo dito rabaw ti daga. Asinon tungay ti pangipatawidan nyo iti mapanawan nyo adagayaw. Ha, apay anadamag mo day ta, Brenda. Madamag ko lang mata, ante tanawang maanak yaw. Da kami ti kaasit ga nakabagyan yaw. Tadudwa kay ngaron nga agkabsat ka ni tatang. Saan mo tamabalin ni tatang ti pangipatawidan nyo? Talakayan. Saan mo langan nga agbayag ti panagbiag na? Iso akapilitan, ada kami akaanakan nyo ti pangipatawidan nyo. Saan aya? Ha? May maya mo lang, ano nalawag ti saritaan nante? Narigat nga minti aga-apay tunawan kayon. Iso nga itata si bibiyag kay pailaang, ibagayon asino kada kami ti pangipatawidan nyo. Mangpili kayon iti maysa kada kami. Kano siyak ti da kayo, jay inauna ti pilian nyo. Ha? Di kay agdanag ante, tano kumapsot kayo, siyak ti mang bantay wano mga sikaso kada kayo. Ilutuan kayo ito itikanin nyo, no nakapsot kayo. Saanen balasang ko. Kabaelak matkit de nga uray awan mang tulong kanya. Ay makamu kayo nga ruda. Basta laglagi po nyo timbagak atan eh. Narigat, taga-apa yung tunawang kayo nantay. Iso na sisaya atay, addan pangipatawidan nyo iti mapanawan nyo asa ni Kwayaw. Agawid kan, Lirio. Malimon, Barok. Amangan no sa pulen da ka ije balayo. Dito yaksan ang maturog ante. Anya? Inton sa pulen na kajay amam. Dakkel ako nante. Saan akon nga ubing abasit. Kat addan sapay trabaho no bigat. Awan nante. Day of minton bigat agbiyahe ti busme. Ay, kasta ay kat makaamo ka nga rod No siya kay kayat ko taadda ka duwak. Masya nakarod kada kayo ante. Awan kadkadwayo diti balayo. Iso akaduan kayo man. Uray sagpaminsan lang. Nasingpet ka talaga kaanakan. Kanayon nakpay nga ikan iti sidaek. Ken kanayon nak nga ilutuan tunggal adda ka dito ibalay. Kat anyat serbik nga adda dito ingay no di kay ilutuan anti. Awan mo't sa bali amang tulong kada kayo no sana siya. Takas jay mo't nga rod yagabsat yo. Di da kay pa'y malagi papasyaran dito balayo. Sala umay no aday baga na may papan iti daga. Imay man kit di kalmanen Pilpilitan nak amangila ko iti dagakken kwa na. Hulugan na kano. Anya? Di na lang arod mas asikason ti daga na. Nayunan na pailang. Wan nga rod. Sumalugan tipig sa di amayo. Rebeng na nga ginanan. Kastamot nga rod ti bagbaga kante. Ngamdi mo't agsarsardeng agtrab-trabaho. Sapay mulaan na ti saan na adaga. Anya? Adda nagnireklamo idi na minsan. Minulaan na di labos ti daganan ti. Una yun day jay nga amayo. Saan amapnek iti addaken ko ana? Wala nga rodan di. Dayta ti dilawag iti amami. Asino ti sumurot iti talon? Tulungan dak nga garadaw. Si Kaliryo.
umay ka, tulungan nak. Agtutudo tatang. Mayat kid diti kastoy a panaganado nalukneng ti maanadaw. Agkimkimat pay. Delikado tatang. Saan akum na day ta akimat? Mapana ko no di ka umay. Di kay rumaray. Tanapig sa titudo ken kimat. Delikado tatang. Sakit ti isuro mo. Nabayagan na kastoy tar aramidag. Ngumjak mo't makimkimat apulaos. Si bibiyagak pa'y mo't lang aging gayta. Hik! Agawa mo't tagunay Unay mo dito anwangay. Ala agawa am ti magnatanay. Malami na kong. Kaya't kung tagkapay. Hik! 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 Alay! Tailas tanday to'y akinilang. Aginanakan taon wang. Manang, agrubot kayo tayntay kitaan ni tatang. Nakimat ka no. Anya, ala! Ay na, daytoyan ti bagbagak. Kunak ngamin asandan arumwar. Ngamrimwar dalata. Ala, intay kitaan. Naimbag lang ang tasan kayo anak kay tatang. Huray siyak. Tiyamok. Kanimo sa anak ko. Nasakit yung ulok. Kinkaslay miro ti panagangis ko. Bunga siguro ti pan nakakimatyo day tatang. Ti pagyamanan tayo saan kayo anapuruan. Nga masapol nga agpaagas kayo latta. Naganaw amakimat dita. Apay sakpay. Ala, di kayon agsangit. Agpapigsa kayo kitdi. Tapno daras kayo agimbag, tatang. Kumusta ka, Danilo? Nay, apay ngagsangit ka ngay. Manipod na kimatak. Diyak mawawatanin ti bagik manak. Adon ti marikrik nak. Malagdanda nagakpayan. Kan nasakit ti marukong ko. Marigata nakpay agagas. Nudantuma. Jakul baka trabaho na imbang manag. Anya, ala agkararag kalata kabagis. Ininot to ti panagimbag mo. Wanin. Jakul baka trabaho. Kasalong titalon ta. Jakul masukay. Baybay amda kita. Taada ni Lirio ang mga sikaso. Kanda gitidwa a babae nga anak mo. Manang, bayat ti panagsakit ko. Ano ti Mama Amiris ko. Nagbalilak nga agom iti kalabas. Ha? Ti kayat ko, almalik amin na nag-aaba. Gabita, jakbot karon masikason. Sana nasaya at tiagag agom kaya bitisan ako kwa, manang. Nasaya at mata na amiris mo dayta, Danilo. Wan, husto ka. Mapnag ka iti adakan ka. Di mon almanen ti saan mo mata kukwa. Ta saan anasaya at ti kasta. Pakawalindak ko ba, manang? Ni Apo Diyos ti pagkidawam iti pamakawan, Danilo. Uwan, manang. Kanayon nga ikararag ko na ita. Mangan kayon tatang. Adto ti kanan nyo. Ha? Apay, panlanganin na ya. Kawan, alas 12 ni taldaw. Pangaldawan Mia, subwa mo ni tatang. Wan manang. Ay, sino kay tayay?
Ni Mia wano, Brenda. Aday takay manan. Nalipatan nyo man tinagan kon. Siyak ni Brenda. Ni Mia ti Maysa. Ay, awanan. Mataglilipat ako. Ang sakit manin ti barukong ko. Ah, Marigata na agang. ina. Makapadanag kay Mat. Ay, ala, tailutok tabarukong yo. Payas to'y di mapaspasama kanyang. Dusak samot tanda ito. Ah, Sana kayo. Di naktultulaan ng anak ko. Di kayo agagagom. Nang runalusan niyo ako pa. Baday, tikas na. Tatang, Nagsingsingpit kayo, anak ko. Wayne. Di naktultulanan. Tanamiris kong naging jaya bindot ko. Nasaya at kumala ang taramidan niyo, anak ko. awanan ni tatang. Di na nalasatan dagiti timpuar nga agduduma sakit na. wan nga rod manang. Makaikawa mo't ti kaawanan ni tatang dito'y balay. At least, nakapagpakawan ni Tibasol na, sakba nga impulang na tibiyag na. Wen nga rod Ay, pudno ti imbaga ti amatay ho. Sana nasaya tagbalin nga agong. Pasensya kayo no adaman na ibagbaga kiti kalabos asaan nyo ang nagustuhan. Oray siyak mat Amok ang nakaisawa nga iti saan amay parbang iti kan labas. Iso sorry mat Agkakabsat tayo. Isong agpipin na sinsya tayo. Awan ti sabaling agsisinakit. No saan ada tayong agkakabsat. Nakapsuta kon. Kat iti mabiit. Amok nga ipulang kon ti biyag ko. Iso asakbay amatayak. Kayat ko pa'y nga ibagakan kaliryo. Asikanto timang tawid iti sani ko am apanawa. Anya? Sika tinakarignaak iti pamatag ti maysa kaanakan. Nakasingsingpot ka kanyak. Isu asika tinapilik apang ipatawidan iti mapanawak adaka. Anya? Apay nga asaklang ante. Jakmat almanan day adaga. Basta, sikati impanagan ko iti dayjay. Sikati kayat ko amang tawid iti dayjay. Kat adakan ka no ibingayam dagiti kakabsat mo wano saan. Desisyon mo dayta, Leryo. Jak kaya't abukutan timpatawid nanti kanyak. Manang Brenda. Mia. Iso pagbibingayan tayo atallo dayjay. Anya? Jak kaya't nga daad-ado kan basbas si titawid na. Ti kayat ko, agpapada tayo amin. Iso ano anya tanda kanyak. Ikan kayo mat. Kasta ti agkakapsat. Agbibinnadang. Agbibinningay. Agabang ka, kunam? Pumanaw kan dito'y balay, kulasa? Wen tatang, nabuslon ti gasolina no aginawid dito'y balay. Kat di sumit lang no agabang ka. Tagbayad kay ti abang mau. Sana balin at least sana ka mabannog. Kahit pagabangam nga raw, Ije sigod ang nagabanga kidi Ije nga balay ni Nana Mariana. anya. Kapay ngagsubli kay day. Ang mga numaipalagip manin ken ka tinapalabas kat agliday ka. Saan? Nakalipat akong tatang. Napintasan ti biyag ko. Addan business ko. Adda pa yung lugan ko. Iso ang nalipat akong dayjay. Ang mga nuagab-abang payla ijay ti ex mo. Kanya ko mayat kit di ata pakitaak. Ipakitak ti kinapintas ti biyag ko itan. Anya.
Di kay kadimadanagan, tagin nawid ak iti linawas iti balay. Umay kayo ikan iti kwartayo. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Hello, Nana Mariana. Naimbag nga oras mo. Si kamot gayam kulasa. Nakapasyar kamat. Kumusta kan? Long time no see ah. Uwan, taumayak mo na agabang diti palay mo. No, adapay bakanti ah. Wen, adapay do a kwarto. Apay, agabang kamanan. Uwan kumanana. Ala, sumrag ka. Apay, agtrabaho kamanin ditoy. Uwan, tada pwesto kaya sentro apaglakwan iti nateng. Kat nagastos mo ti gasolina no aginawid ak iti lugar mi. Adayo mga rod iti ili. Ha? Apay, adalugan mon? Addan nana. Amok pa yung tagmanihaw. Manual pa'y kajilugan ko. Nga automatic. Amom tagmanehon? Amukon na. Ay na, nagsaya atan. Kat, ayan tilugan mo nga'y. Adda jirwar nana. Aya, bimak ng kangaroden ako lasa. Medyo laeng Nana Mariana. Saan unay? Mangrog-rogi ak pa'y laabumaknang. No, agtultuloy ti swerte. Ay mayat nga rod ano kasta. Kat, at the nobyom, wano nakiasawa kan. Awam pa'y ngarod nana. Agba akak samot ten. Apay nga'y, awan agar-aram kan kaya. At damot ang, jakman ammo. Tamanipod insukat dak. Kasla awam ganas ko na makiboyfriend. Anya? Di mo ko na anipay la Adelio tilab mo nga ginggayta. Apay, di ka pa'y nakamove on aya. Naka-move on ako, nana. Nalipat ako ni Adelio. Aywan. At dapay laka di dita boarding house na dita kaaruban ni Adelio, nana. Una, di tada nga agnanaod iti asawa na. Ay, kat ada anak dan. Adun na, agsasaron no ti anak da. Talo nga inagdan. Ay, imbag no saan nga grigrigat ni Adelio ita, nana. Ay, jak amua, ngam ay na. Isuda ti alarm clock ko. Tanagpig sa ti boses da nga agasawa. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Naglibak ka pa lang. Kahit mong sa ti makarama na. Sige, padasan din ang kabil kanyak, ti darum nga. Ay sus, agap apa manen dagiti agasawa ko lasa. Isuda da kichay, nana. Wen, inaldawa kastada. Agrin-rinyaw da. Awan nga rod babain da. Jay mo ngamin na asawa na. Irresponsable nga ina. Baybayan na dagyay anak da. Takasano, barkadista jay asawa na. Aya. Malas nga rog ni Adelio, anana. Ay, ganaban na ah. Nakarma siguron. Gapu iti panang pasakit na kanyak ide. Ha? Ay na, makasang ita manon. Tunggal malagip ko ngamin tinaramid na. Jak magawitan ti agsangit, nana. Pinagnamnaman akit yawan. Ala, baybay amon. Lipata mo day tabalasan ko. Kunak man no nakamove on kan. Uwan matkit day, nakamove on akon. Nga masyanak namin iti bagek. Ay ayat ti bagek. Pinasakitan na ka. Pinagtaltal kag paimot nga ron iti alalaki. Baybay amon. Di mon panunutan day ta. Tadan sa bali a pamilyan. Sumapul kakit di iti pakiboy prenam. Makiasawa kamutan kulasa. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Balot! Balot! Nimot Adelio di lumabas nga glaklako iti balot, nana. Wen, makipurdiya iti agsapa. Sa iti malam, aglako iti balo. Ayaban nyo man, nana. Gumatang tayo iti balot na. Adelio, gumatang kami man iti balot. Wala na. Mano abalot ti gata? Kulasa? Nakigtot ka, nakakita kanya-kanya, Adelio. Uwan nga rod. Nakapasyar ka man.
Ay, sa anak lapim masyar. Ag naagdak man nandito'y balay ni Nana Mariana. Agabangak. Anya? Kahit, kumusta ngay? Kastoy, may alatamat. Pumimpintas tibiyag kon. Kas makita mat, blooming ak. Kan medyo limok magak. Un nga rod. Pimintas ka pa eh. Talaga kasta, no awan problema. Kan, truck ko gayam dita nakaparada dita sango. Ah, day tabasit atrak. One, pangiluglugan na kitilako kanat naten kan daduma pa'y alakok. Ada pwesto ki ile. Kastaya, naimbag ka pa nga rod Mayatan ti biyag mo. Ngamda tao. Kastoy, agrigrigat latta. Basol mo Ape ngamin natilay na sa asawam. Ape ngamin nga insukat nak ide. Ha? Mano tigatangan yung abalot, Nana Mariana. Nicolas sa tigumatang, sana siya. Mangtad kay tupat. Sagdudwa kami kanina na Mariana. Mabitlaan. No siya kumati na sawam, di saan ka ngaglaklako iti balot ita. At 20 kat-gatangang kulasa. At to'y matibayad ko. Mabitlaan, tasuklan ka. Nagkutong ka pa yun. No siya kumati na sawam, saan kumakas sa tipang mag-game. Madlaw nga kung konsumisyon kay ti asawam. Mangmangag pa dito ti panagap. Apa yun ukwa? Ay, pasensya ka yun. Jakmut ngamin maliklikan ti mga pa iti asawak. Tabaybayan na ngamin dagita anak mi. No siya kumati na sawam ide, di maiwanan na naimbag dagiti putot mo. Ay, sige, tayo sursur ko pa iti lakok. Panawan kayo, Nana Mariana, kulasa. Madlaw kas lamasin, sinit. Kasano kat tila ibagbagam mo ngamin balasang ko. Uray la lumablabasit. Adda karbengak, ta agpay sumang ngamin nalino ko nakidi. Basta sinaan ngawan gapgapuna. Nakakita la iti ubing ka napimpintas. Basta sinaan naklatan nga awan gapgapuna. Alhabay-bay amon dayta kulasa. Napalabas ang dagi. Umay kalumugan na nadilyaw. Itulod ka ni ti papanam. Sapoy nakabaklay kay ti sakaw. Ay, saan ang kulasa? Mangparak no madamdamay ti tricycle. Umay ka kay din. Mabayin ka pa'y laan. Ilugan mong tasako binaklay mo. Anya day taya? Impatulod da abagas kulasa. Tinangdanan dakla amang itulod. Mala, umay ka nga rodan tay tulod kan. Agbayin-bayin ka pa'y laan. Kadama na palabas ta. Ha? Ay, ala nga rod Agpilit ka mo, di makilugan ak nga rodan kulasa. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Talaga analaing kang agmanehon kulasa. Ay, wana. Manual pa dito iman maneho ka. No siyak kumati na sawam di sika kumat driver kaw. Ha? Manangalilaw kan to maidi. Lino ko na laang. Pinangnamnaman na kitiawan. Pasensyakan kulasa. Talaga siguro mo't saan adatatin na ikari. Para iti tunggal maysa. Ay sana rason day ta. Talaga kidya balang kantis ka. Manangalilaw ka. Inulaw-ulaw naklay di. Saan mo't kulasa? Aging gagayam itakit na sakit pala tinaka mo kanyak. Di ka pala gam naka-move on. Nakalipat ak makiden. San mangaro na maliklikan na lagi po no daduma. Tamanumot atawa na nagkadkadwata. Naglive-in tapay idin. Kasarlat kurang kadatan. Ngam insukat na kiti ubing ka na pimpintas. Mala, pasensya ka manin kulasa. Jakmut ni namnama akas di ti pagbanagan ti relasyon ta idi. Ay, nalakatagkid daw iti pasensya. Ngam narigat ti manglipat. Ha? At dapat arapaap ta idi. Ngagnag tayo di probinsya. Kat agbiag tala simple. 5 ti arapaap ta ngagbalin nga anak. 3 alalaki kan 2 babae. Ha? Ay wen, awan ka di pa inubyong? Awan. Ado ti agar-aram ngam awan kayat ko kadakwada. Nadidigrak nga minan. Amangan no aramidan damot ti kasi tinaramid mo. Amangan nulukwen daklaang. Saan mo't siguro kulasa? Ha? Umawag ta sawak. Mabit lang ha. Hello Diana. Ayan mong, nakabaybayag ka.
Mabisina ko. Jak pa na itulod ti impatulod da. Unay kamatan, makauray ka kade. Agaw nga ama, kanay, agsaraawan ti tiyan ko. Mabisinan dagito'y anak mo. Urayan mi ti isang put mo amakan. Bay, nakabaybayang ka. Wen, makauray ka kade. At damot na luto ang makandita. Agluto ka ngamin Masadutak nga gluto. Basta urayan mi ti isang put mo amakan. Ay, Oh, apa kay sa manan iti asawam? wala nga rod. Awan na aldaw asan kami nga agapa. Nakasadsadot ngamin. Siyak amin tinamnamaan ang agtrabaho yung balay. Manya nga, hindi nakatumpong ka iti sa duta babae. No siya kumatinasawam, di mayat kuma. Ha? Karmam siguro daytan, gapo iti panangisukat mo kanya kidi Adilyo. Ay, kulasa, dito'y gaya man. Nakasangputan iti pangituludak iti bagas. Agyamanak manen, kulasa. Isumot na anak kabaybayag ka. Takadwam jay ex mo, Adelio. Ada nakakita kan ka, Adelio. Inlugan nakakanuday jay akulasa. Ha? Kat, anya kuma. Awan mo't dakas na. Awan mo't madingay naramid me. Nagdisnudo nga rudmot amang ilugan kanyak. Tanalabasan nak ija kalsada. Kat kay kayat mo mutan? Apay, kayat mo asublyan day a babae? Tilay bagbagam manin Dayana. Agatap ka man ako na akon. Di ka naglibak. Madlaw alab mo pay laang day a babae. Kanura iso, madlaw asaan ang makamove on. Kayat nakasiguro nga agawon kanya. Awan kinapunlo na dagita nga ibagbagam. Adda! Siguro nagtulag kayo nga kuyog. Kin inayabam siguro dayay tapno agnaid manan dito lugar tayo. Atap mo lang dayta. Apay, naumakan kanyak. Kayat mon asublyan jay ex mo. Agtal na ka kunak na Awang kinapudno na dagita nga ibagbagam. Nalabas tar aramidan yon. Grabe kayon! Nikat, papanamon nga Rautat jay ex mo. Ha? Nagloko mo dayta Dayanan. Mangibabain man ako na akon. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Di na kan pagan ano ti asawak. Iso amabalin ka ni. Di mon gargar yan. Ne, aguray ka man. Di mo tilawlawatam. Anya gargarin na sasawam mo't. Adda nakakita kada kayo. Inlugan mo jay asawak itinagalas at rak mo. Kawam mo dakas na. Tinulungak lang mo, tanadagsan ka nga rojawi na. Awan karbangam amang tulong-tulong ijay asawak. Di mo mat ipadlaw alab mo pa ilaang jay asawak ah. Talon ti anak mi. Ngam di ka pa ilan makamove on. Awan matkarbangam amang sungat-sungat kanyak ditoy. Awan babain mo Adda karbangak ata siyak ti mag-agrabyado. Asawak jay ag-agawam. Saan ko nga gagawan? Numabutang ka nga isukat na kadyasawam, bantayam. Ibulsam, dyasawam. Apira gayam at talaga dyasawa ni Adilyo. Ay, permi saan la asikati sinungat day jay? Adon tinagimunan na asinungat na. Silo sa gayam day nga inasawa na. Wala, kat no oray ba kat pagselusan na. Insukat nakto mga min idi. Anya nga di nakatumpong laka nga ron iti apira. No siya kumati nasawa na, mayat kumatibiyag na itan. Ay, ngamanya ngay, adda ditan, nalpasan, talon ti anak da. Gungguna na, ganaban na, tama na nga lilaw ngamin. Kulasa, ayan mo, aday padamag ko. Adak diti kusina nana, umay kayo dito Ay na, pimanaw ka nun jay asawa ni Adelio. Nagsinada ka nun. Anya, kaano pa Idi na minsan pa'y lakano akalman. Nasabat ko ngamin ni Adelio at nagistorya kami. Kan atapon na nga dalalaki jay asawa na. Anya, kadagi dyan anak dangay, inala dyan asawa na. Saan? Imbati na kin ni Adelio. Manuabulanan nga agar-aramakin ka. Hindi nakmutilaklonan ng kulasa. Kunam, at danamnamakan ka. Ngumapay nga at di nakmutilaklonan. Ay kwa, urayak ngamin, ang mga no agsubli mo ilaang dyan asawam kang ka. Di naksublian day jayan.
Manon abulan ti napalabas manipod pimanaw. Kan maysa, at lalakit din nakitarayan na. Iso a pimanaw. Anya? Iso nga aklunan na kon. Promise, di kanton sinaan. Bumawi akan kakulasa. Sulnitak tinagkurangakan ka iti kalabas. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Sakbay amang ngedeng ka anak ko. Agpanunot ka pa'y anaimbag. Nakapanunot akon, tatang. Kan may sa manumutan abulan tinapalabas manipod nagsinada. Pinaliiw ko pa'y anaimbag. No agsinublianda pa'y wano saanan. Ngam talaga nagpukawan di asawa na. Una, ngam talo ti anak da. Kat adda amin kin ni Adelyaw. Nakasagana ka, ngagbalin ama ikadwa nga ina, dagiti putot na. Kawan sana problema day tatang. Ay, mas dawak lang amin kan ka. Takunam adibon pagan ano day diyang Adelyaw. Ngam ay ayatim pa'y matlagayam. Napukaw idin, ngam idin nagsinadan iti asawa na, nagsublim manan day tarik na kang guana. Masiguradam, adimon to uyungan dagiti siyuman mo. Saan? Ipatag ko ida kaspod nung anak ko. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nana Mariana, mabalin nga abangan dyan may sa ayunit yaw. Nalawlawa nga min ijay. Ha? Ay katwan Apay, kurangam to'y pag-abangam aya. Adda nga minan kadwak nana. Agdan na kami manan kani Adelio. Anya? Kat kadwami dagiti talo aputot na. Dukasta. Talaga desidido kan amakiden namanan kin ni Adelio? Wala na. Talaga siguro ada kami tinaikari para iti tunggal maysa. Katala makamuka kulasa. Sapay la ko mga rod, tawanan ti rumso aparikot itinagbaetan nyo kin ni Adelio. Apay nga da ka. Ayat masapol mo. Pakawanan na, no nagpukawak iti sumagmamano abulan. Napanakla nagpalamiis, Adelio. Nagpalamiis? Wano simurot ka iti lalakim. Awan lalaki, Adelio. Napanakla nagbakasyon ijay lugar da kabagis ko. Kan nagtrabaho akmatan Urnusan ta kuman ti amin kadata. Saan tan nga agapat, ani? Kaasi dagiti anak ta. Kaasi nga. Kinabailam tupay nga imbati ida akaslawan anyaman na. Pakawanan na kuma, Adelio. Saanan ang maulit day jay? Nagsinatan dayana. Iso pangasim. Di na kon riribukin. Sige, no kastamot lagayam. Ipanaw kung dagiti anak ko kan ka. Anya? Ay, sana mabali. Dakdakkel ti karbo nga kadakwada. Tababasit da pay. Iso asyak ti rumbang ang mga lakadakwada. Alaak idan, tapumanaw kaming ditoy. Anya? Agpili ka. Ipanaw ko dagiti anak ta. Wano, urnusan tanti amin kadata. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Adelio, honey. Adto yung tikapen. At kapekan. Agyaman na kanay. Dagiti awanan bain. Kulasa, si Mangputmut gaya man di asawa ni Adelio. Katni, nag-sweet daman mo dun. Dagiti awanan bain. Manangal lilaw da talaga. Manangal lilaw da itang Adelio. Pinangnamnaman manan iti awan. Ay, anyan. Kunaklano talaga ada kayon ti agkatuluyan. Ngam saan mo't gayam. Talaga nga awan mataktakdaran da ita lalaki asauna. Manangal lilaw talaga. Paasa ka na yun. Pasensyakan ko lasa. Jakmut kahit nga ipanaw na dagit anak mi Iso kapilitan makisinublianak ko na. Takas tangamin ti kondisyon na. Ulbud ka kay di. Paasa ka. Manangal lilaw. Awan mataktak drama saom. Sorry kulasa. Ngamno kayat mo, ilimod ta ti relasyon ta. Wano saan, urahim laangan mabalo ak. Ay saanin? Makaururay. Kanon to pa mabalo ka. Into nagkabaw kan. Ay na! May kadwanday ti apanang pasakit mo kanya kadilyaw. Sapay ko matadikan tumakarma. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Anya ngay, di husto di ko nakiday.
Saan nga imposibleng agsinublanda? Taadaan nakda. Di naktumad dengdenggan. Kunam nga wan romso aparikot. Anya nga ita. Napaumanan di kinaragsak kon tatang. Kunakno talaga ada kami ti agkagasat. Ngamsaan mo't gayam. Di kan mang namnamakin ko ana. Tadan pamilya na. Pumanaw ka ngaminin ijay. Wan tatang. Jak kayaten ti agabang. Agin nawid aklatan dito'y balay. Nasaya at mait, anak ko. Mapanta ka din, lakay. Nakarubuat akon. Aguray man tanay. Agsarsarmingak pa lang. Itay ka pa'y asuman narming. Di ka pa'y nalpas ang nagsarming, aya. Awan mo't kukuam di tarupam. Kit-kitaam laang mo't di tasarming. Ay, masurunak nga rod dito'y nga agong. No apay mo't ngamin akastoy. Ni, apay. Anyat problemam di taagong mo, aya. Timangad nga rod. Kita maning. Imbis pasalog ko matiturong timurdong na. Saan? Tatimangad may. Kasla kaya't napailat agsubli iti nga ato may. Ay natila pa kasiksikuram. Mapantakit din. Kani, ang mga noawan masambot na alugan. Sapay lunis ita. Narigat ti makalugan taado ti pasaheros. Sikan sa latrumwaran. Agbate akon. Ni, apay ngay. Katsi ka nga rod ti mapan agpadental. Sana yun. Oray tasaan mo't nga agsaksakit tingipon ko. Inton kwan agsakit tumanen. Agreklamo kan tumanen. Napukaw ti ganas ko arumwari di nagsarminga. Anya, ay unay matikas ta nga style mon. Nakarubat ka lang arudan. Ala, mapantakiting. Saan ko na lang arulan? Masaduta ko na rumwar. Mapanakit di garden ko. Tay nakagdalos. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Ne, nasapa ka mat anagawid. Nalpas man jar aramidam ije garden mo. Saan pa ya? Nagpudot. Hay, no apay mo't ngamin anapudot no aginit. Kat, anya nga rod ngay. Iso nga rod ti usar ti init. Pagpapudot, tapno mamagaan dagiti binilag. Una, grabe mo ti kinapudot na. Maksit ti kudel. Nakapudpudot. No apay mo't ngamin nga dainit. Ay natila ibagbagam. Inton awan init, agreklamo ka manan. Hay, saan ka ang mauawatan, Eddie? This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kumusta nga'y nagitimulam anateng ede? Adun sa timulam Masurunak nga ron tata. Inaggaskit din. Anya? Kat esprema. No apay mo't ngamin apati iggas. Kat naparswa. Ha? Awan mo nasaya nga itudda dito lubong. Mangdadadahil dalay timula. Espream. Mapukaw tumatla dagit ang aggas. Sayang timulam. Ora ispreak na ijay. Adun to ti dinadahil da. Katuray Espream lata. Hay. Napukaw pa'y katiganas kon. Mangnamnama ak nga adun to ti maapit ko amulak. Ngam dinarup katigasan. Makapaawan ganas talaga. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kat, baybay amon dagi jay mulam, di mon asikaswan. Bambanog lang niya garden. Aumpay ganas. Dinadahil lagi niya apistay. Kat, mairemedyo maday na. Ispriyam tapno matay dagi ta apeste. Sana yun. Bambanog lang na ita. Agsublidan tumanayin. Kat, ano sam talaga akas ta ti aggarden. Agpasadak lang, bakit? Diyak kayatan ti aggarden. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Awang batay tricycle yaw maray. Wano rimwar ni Ede. Wala nang, taagpasada manin jay manugang yo. Anya, nay, kunak man o dinan kaya tagpasada. Kat, kayat namanin nauman nga aggarden, isong agpasada manin. Nakapitan na ya. Anyat apitan na ngay, kat binaybayan namat. Gaputa inarakti igus na upa yun. Napukawan ti ganas na nga garden, iso nga agpasada man kanun. Anya, ay isan man na mawawatan ti ugali di asawa mo. Awan sa magpaut at trabaho na. Hay, jak mo iti day at tao nanang.
Tanuan niya timbagana, isulatan. Saanan ang mabaliwan? Akala, ano sam, tay sumot ti kinayamaw. Nagadumang ngamin nga gararam kan kay day. Nagaduda pagpilyam, ngamno apay nga isupay ti pinilaym. Ay na, di yun ipalagip tinapalabas, nanang. Ta saanan ang maisubli dayt na. Sana bale, ta di nakabkabilan ni Eddie. Normal iti agasawa ti saan nga agkin naawatan no dadduma, nanang. Ay, makapasurun mo dagito nga uban, mate. Arabiin, Eddie, agidakan. Taigda po munta silaw. Diyak makaturog no nakaunti silaw. Aguray ka katadda per aramidag. Unay ka matay. Anyat kukuam, aya. Ikatag nga ro dagito nga uban. Kalbuk sa dayto yan. No apay mat ngamin apuraw ti kulor ti uban Di pala green one no blow. Tamay mayat basit akitaan. Pati uban kasurun mo. Anya ka kadi. Pasit nga rod ti panaglakay kan panagbakit ti kasta. Pakulayam laangan tapno awan ti pakasikuram. Agtubon to matlaang. Useless. Agpakalbo ka nga rodin Unsa Tapno awan makitkita kon abuok diti ulo. No apay mat ngamin nga dapay la buok ti tao Di pay la kalbo kumaamin na tao. Tapno awan ti sakit ti ulo. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Manganan lakay. Umay kan bumaawon to'y makan. Sinalbag kayo manaw. Nagkunang agrugit kayo ti balkon ngay. Ay. Anya manan aya ti pagungungtam di talakay. Umay ka manganan. Dagita manok Nagrugit dak dito yan. Nagawan babain da. Paungatin dak dagita Ala baybay amon taaladan tanton to'y balkon. Tapno saan da makastrak dito'y. Kinawan mo dagita. Iso adi mo tutupan. Ilakok tumanla amin dagitan. Ni, saan Babasit da pay laang. Naimbag tula apartyenta no dumakkel na. No sakit ti ulo ti papa ida. Nasaysaya at lapukawon idan. Ilakok kideng. Aladan talaangan to'y balkon. Ikanta iti screen. Saanin? Gastos manan ti pampanunutan. Ilakot akid din dagita aman manok. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Anyamatan. Nagsakit ti tiyan ko. Labsugak. Nagaduma ngamin tikinan mo itay lakay. Indwal mo ngamin tinangan. Kahit nabisina nga rod, mate. Unay mo tikas to yan. Nasakit talaga bakit? Kat ingkag si Pag siaran na, kadyak mo't makasisiar. Kat no isungay ti solusyon na. Ay, anyamatan. Siganto mga min. Inimas mo iti gusto tininutam. Anyangay. Naadukla nga rodan tinangan. No diyak ka imasan ti agluto, agreklamo ka. Ngamno ka imasak, agreklamo ka maalat ta. Anya ngay ti kayat mo nga aramidak lakay. Ay, made, nasakit na talaga bakit? Ina malamag magnan. Tapno mapalpaanak. Mapanak iti balay dananang. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nanang, umayak man nagpalpa dito'y balayaw. Masurunak iti balay. Apay manan aya. Addaman di mo nagustuhan ije balayaw. Hindi manugang yo Sinubraan na ti kinaimas ti linuto na. Iso nabsugak launay. Katnay, nasakit mo ti tiyangkon. Anya, di ka katagyaman ta naimas ti luto na. Wen angam na simakit ti tiyangko. Tanabsugak launay. Kat inungong taman siguro jay asawa mo. Kawan Anya pa'y ngay. Ganudyak mo nga minungtan. No adadyak kayat nga ramidan na. Agruammat. So may mayat no maungtan. Tap no mangrik na. Ne, kita di mo sobraan ti mangungungat ije asawam. Tama nga numapunwan. Addarik na jay asawam. Addamat puso na akasken ka makarik na. Saan abim mato ti puso na. Saan agaputan na singpet. Kat agruam kamutin amang ungat ken kuana. Jak pa'y ngamin napuutan nga inapa na ka ni Marie. Si kalat mga papa ken kuana. Gadbasol na mait no apay ngungtak. Wen ngem ungat adagos ti pamayam. Imbes akasaritam iti nasayaat. Ay na,
Amunan ti ugalik nanang. Diritsaan ti panagsaok. Kanuray da kayo, amuyo da ita. Wan, ngam di nakipada iti asawam, tasaan nga agpapada tirik na. Iswa kita umbasit, di ka unay, anak ko. Anyamot da dya trapikan? Bad trip. Basi lagi nga rudon tinapasadaak. Ta traffic mate. Wish! Apay kanungay at rapi. At nga rod karo. Taimpumpunda ni bakit karya. Ado da kita agparparada. No apay mo't ngamin amasapol nga agparada ta no at damatay. Nagbubuntog da pa'y mga rod amag na. Di da kiti partakan ta numalpas sa dagos ti pumpong. Kat kas di nga rod mo't tinakaugalyan tayo. Adda nga rod nakita mo nga agtartaray amapan mangipumpon iti minatay da. Awan, kastagid di ko matimayat tapno mabiit ang maitabon dyan atay. Tumaktak iti biyahe lagi dyan. No apay ngamin anatay day dyan bakit karya Kat bakit mo't dun? Tiyempo na mo't siguro ti matayin, ah? No apay ngamin amatay ti tao. Tila pa kariribo ka manin, Eddie. Kasta talaga. Awan bumato dito irabaw ti daga. Nagado pakataktaktakan. Diyan may isa pasahiros ko itay. Pinag-migraine na. Si makit tulok iti hapde. Apay ayan. Una, tanagang late. Anya? Unay man day dayan. Agpailing saan agdigos. Sa pinagtugaw iti likodak. Katimpangato na di imanatag kapit nga road. Ay na, si makit ti ulok. Ala, baybay amon. Ado unay ti paka-estresa mo lakay. Umado dagiti uban mo, nukas na. Di mo pa kariribukan dagiti adda iti aglawlaw mo. Baybay am. Kasi ka mamot ti makiabay ti naanglit. Nung saan agsakit ta ulam. Ha? Ni, kit di ka agungot Anyat pagpungtutam ngay. Madi mo gamin ti style mo no tatuma. Tadinak pa'y kampiyan nga asawa mo. Akas laki din kamali amin kar aramida kaun. Saan akas ta? Diyak lang amin kayat ama stress ka, lakay. Maditi kasta nga ugalim. Kontrabida ka kanayon. Ala, huston. Sorry nga Ruden. Pasensya kan, Eddie. Siya kun ti agkid daw iti dispensa. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ne, nakaparada man matanto tricycle yung umari. Abay, sana nagpasada nila kay mo. Nauman tata. Adaman di na nagustuhan ijay paradaanin Iso ang nagsardeng manin nga agbiyahe. Anya? Kat, aggarden man. Hay, jak man amo tata. Adamat ijay likod ti balay. Jak amo no anyat kukuin na ijay. Enak man kitaan. Tadaman buludak aramyentana. Ne, agar-aramid ka matitiwalis ting-ting. Edi. Aywan tata. Aglako ak man itiwalis ting-ting. Ay, ado ti pagbalinanday ta. Nagadumat araramidam. Wan tata, tasayang matagiti bulong tinyog me. Nagadaw. Gumatang ka to Isursur kon to nga ilako dagitoy. Ne, mayata. Sa bali man ang ti pagkwartam. Wan tata. May mayatin ti kastoy. Tawan siguro ti problema. Aywan, bululak man tayo tools ti motor mo. Tadaman reperek barok. Ha? Ay, jaki pagpabulod day jay. Tama nga lumapukaw ti daduma akargana. Kompleto nga min day jay. Gumatang kayo matitigamit yo Sana puro bulod. Ha? Madit agbulbulod. Siyak tupay. Jak agbulbulod. Tama nga lumakadadailak. Iso pasensya kayo na. Ngamjak ipabulod day jay tata. Ingkay gumatang. Tapno di kay bumulbulod. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Sagmamanungay tawalis mo, pare Eday. 50. Tanapuskol day tamare. Gulpim ta 5. Ta reservam ti daduma. Ay, nagngina mag. Kunak no 30. Grabe kamit ngagtawar. Amumot anapuskol. Tawaran pa'y laang. Kan narigat ti umuli tinyog nga galit ti bulong na. Nagngato dya inulik. Di mo pa'y ladawatan. Naglaing kayo ngagtawar.
Kat nagriga mo tagaramid iti walis tingting. Kumaano pidpidutak lang ta iso. Ngam sa almayt. Pagrigrigatak nga aramidon dagita. Pagpuy-puyatak pa yun no daduma. Ay, ala, pasensya kan. Sige. Mangalak nga rod iti maysan. May salang talaag. Saanan? Numapilpilitan ka, ure saanan? Ado ti pangilakwak dita? Saan lasi ka? Barak! Ala, ay sus. Para day lang imbagak. Nakaungatan. Nagloko mo dita kumpare kon. Arsagid la unay. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Ni, apay nga intupak mo mutin tabi naklay mo ala kumaawalis, edi. Wana, ta nagbabarat mo da kita paglakwan. Di da maawatan tirigat ko anang aramid ka na kita walis. Apay, awan na lakom oray maysa. Wana, ta nagbabarat damay. Masurunak, di da pa'y ladawatan. Pinatawaram ko maidan tapno nakalako ka. Saanan? Usarin talangan da kita. Naglalaingan dan ngay. Bakbaklayang ngay sur-sur-sur. Nakadagdag sa'yo. Ngam di da pa'y maawatan da itaman. No apay mo't ngamin angat datatao akasta. Awan asi da iti pada ta tao. No apay mo't ngamin asaan ngagpapada ti ugali ti tao Kat talaga akas na Agduduma tayo nga rod iti ugali. Ala, baybay ang nga rodan. Di kan agrurod laka. Anya mo ti kasto aluton ngay. Naksit may. Anya ka mo tin mare. Awan pa'y ganas timangan no kastoy. Basit na ang tinakset. Ipakan kunton iti aso tinakset. Aglablabaak ngamin itay iso ajak na siputan. Di mo ngamin paggigidan ti trabaho amay. Bakbakitan ka nga wan amom. Ha? No apay mo't ngamin nga daman menil mo no daduma. Puro palpak ti trabaho. One! Manarak no manarak! Ha? One! Palpak ti trabahok! Manipod nagdanata! Awan na saya at ngay naramid ko para kan ka! Sika lang ti husto! Katsyak! Palpak amin! Awan husto ngay naramid ko! Ne. Apay akasta ka ngay. Apay, sika lang ti adda karbangan na nga agungat edi! Awan karbangak nga agriaw! Ha? Nabayagan nga agul-uli makak. Pinaspasensyaan ka. Tabarang kunak nagbalbaliw ka. Numaamiris mo dagiti bidot mo. Ngamsaan, takumarkaro mo ti kasta nga style mo. Ti bulok nga style mo. Mare. Panawan mo tantap no irwar ko ti im-impanak asakit tinakam kan ka edi. Aglablabas ka ngaminan. Pilpilitek apukawon day ta sakit tinakam. Tanam na maag ngagbalbaliw ka. Ngam saan matgayam. Isu nga ita. Panawan matan tapno irwar ko tinakadulin asakit tinakam ko. Ha? Tiamom, husto amin nga aramidam. Feeling perfecto ka. Feeling mo, awan apulos kang malim. Ngam di mo ammo anagalas ti ugalim. Rinukar ti aramid mo, Eddie. Mare, anya ka din tatangay bagbagam. Agawidak pa ilang ang igebalay. Agkupit ti barukong ko ditoy. Kadyak maibaga, no agsubli ak tupay wano saanan. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Panawam ke din. Kasta mo latararamidan na ka. Panawam maon. Nanang, Ento nagsakit ka iti puso. Gapoy ti kasta nga aramid na. pilpilitak nga awatan. Ngam napunuan ako, nanang. Nauma akon ang mga awat latan kan kwa na. Isu nga ro da panawa mo. Tawa mo lat serbi na nga asawa. Nanang, No kaya mo, siya kung timapan mangala kadagiti kawus mo ije balayaw. Ala kamin dito yan. saan pa'y lang, nanang? Taag palami isak pa'y. Pagkalmaag pa'y tirik na. Nanang, anya nga tangay tinagbasulak. Ado ngamin tinaalas nga style mo, anak ko. Taoray siyak nga inam, kat madlaw ko ti kasta nga ugalim. Di ka masaksakitan na, nga masapol ama-amwam dagitoy, tapno ammom ti baliwam. Awan mo't amok akamalik. Ti ko naman, ngam nakaro ti kinaarsagid mo.
Ken nalaka ka nga agrururud. Ken nalaing ka amang pabain iti padam a tao. Ha? Dagita tiliklikam nga ugalim. Ta saan anasaya at tikasta. Kitaam, kat awan gagayim mo. Adayo tirik na ti tao ken ka, takasta ti ugalim. Iso abaliwam day nga style mo. Napunuan siguron jay asawam, iso akas jay. Nanang, No kayat mo ama urnos tinagbaetan nyo iti asawam. Agpakumbaba ka. Agkid daw ka iti pamakawan iti asawam. Binugkawam mo ngamin. Ken agkakasakit pa'y dagiti imbagbagam ken kuana. sigud mo't akas jeti bagbagak. Ngam itala ang alimaban. Wen ata na punwanen. Palpalabsen nala siguro dagiti imbagbagam iti. Ngam talaga adinan kinabailan dagiti imbagbagam. Iso akas jay. Nanang, Agpakumbaba ka. Ay aywem ti asawam. No kayat mo pa'y amaurnos ti amin kada kayo. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. sorry Marie. Naamiris kon dagiti bidot ko. Pakawanan nak kuma. Agawid ta kuman ni balay. Pangaasim. Kasalak agbagtit ijay nga awan kadkaduak. Promise. Agbalbaliw akon. Di kan ungtan. Bugkawan kan pabainan. Agsingsing pet akon Marie. Asawak. Rumbeng lang agbalbaliw kan, talo makay kan. Diyak ko makayatan ti agsublikan ka. Takas lang na trauma akan ka. Ngam ipagpagapok iti panagasawat na. Kan inayat ka mat, nga uray kasta ka. Dimteng lang amin jay puntuan na punwanak. Ala. Tabumawi ak bakit? Basta di naksinsinaan Ayaten ka. Katnoan nyaman tinagbasulak. Pakawanin nak. Kat sulnitak tinagkurangakan ka. Sige. Agsubli akan ka, Eddie. Ngam no ulitem tupay nga aramidan ti jak kayat. Ladingitan. Ngam talaga asinaan kan. Kat di naktun maay-ayo apulos, Eddie. Wen, promise, bakit? Saan na maulit, Dayjay? Agbalbaliw akon talaga.